Ini peringatan Maulid. Sitonganna iya ro tau mammaulu pakang kaki jama-jamang nasaba 5 pasal melo ilolongan. Nomor siddi melo iya pitang laipan nassa papuji maraja tak lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iya tau malada mapuji lori Nabi si bawai matu oku suruga. Jadi sitongannya tu tau mammaulu tau mario. Lokko Nabi tapi ya ro tau de enam maulu tau mario matokko Nabi mi tau mi pigau jama-jamang de enasuro langsung Nabi. Jadi ya kong katau de nam maulu mi tau itama ranaka. Ya to si ro tau mammaulu melo itama suruga. Kira-kira ken risi runtuk. Ya. Iya. Jadi yan ang katau mammaulu tu macin na itama suruga. Tapi yaro tau de enam maulu mitau itama ranaka. Iya. Jadi insyaallah si runtuk moki matu. Jadi yaro tau de enam maulu makanan kamatok ko je pale. Kemudian magi na syafaat na Nabi malat da ibutuhkan. Nasaba untuk tama suruga 2 migoncin na. 2 migoncin na suruga, nomor siddi goncing komeki tama pamase. Jadi hak na po ang Allah Ta'ala ya rodega gaya tu makada seko ibadah na ya no tau majasi pak tau maga iya na ya masya ko po ang Allah Ta'ala ina isa surugay ha. Iya na tunang ka wanita WTS asumadak kami na pinun na ipatama suruga. Tanya syafaat yaro pamase na po ang Allah Ta'ala urusan na po ang isibatan na tanya urusat tayo. Yang kedua, angka to tahu makunrai ahli ibadah, motok masampajampan ni, rajin beribadah, tapi manray naganggu icoki, na tongko icokin na, nalupay laga patongko na, mati maliwasa cokin na. Ahli ibadah, tapi tamaranaka na saba macay ipo ang Allah Ta'ala na pakwaro, mahlu na. Hati-hati kini papiara manu-manu. Wala memang ni Jadi, itu kuncinya. Jadi jalur masuk surga itu 2. Pamase hak prerogatif Allah. Yan nato nakadako hadis qudsi angka tau mato ko sorimon ri makade nabita. Tanya umatku ya puangnya, tapi makade puang Allah Taala atakku Muhammad, maka dia akan masuk dengan rahmat Allah. Tapi angka tau mato tau makade puang Allah Taala dewi sangya Muhammad, makade nabita umatku puang, makade puang Allah Taala patama ni surga karena syafaatmu. Ini kuncinya. Nanya syafaat tak bagi-bagi mopa. Angka syafaat khusus. Deni tiloko naraka ni dupai oko nabita. 2 telu pak doang ngurunto ko kita berdasarkan hadis. Ia ko yaro ibaca let yang ngasalamakang. Ijempu ko nabita termasuk kalimat raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Nigi-nigi baca akatalu atau akapitu nasa nabita. Iya renreng ngiliman na tama suruga. Itu janji Nabi. Yang kedua dalam tafsir As-Sawi. Itu tafsir kecil. Imam As-Sawi menjelaskan 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Akapitu ibaca ko elei, akapitu ko reweng. Ya sange areweng, ya napura asara wadini baca, pura mangaribi wadito. Apa sore itu pagi dan petang, idi manibawang, kaya gawat tutonroy. Tapi akapitu. Iya. Itu juga jalur mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkato ijanci syafaat tau masalawai akasiratu ko wani jumai. Ijanci itu ko nabita. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, hadis ini dari Aisyah, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kala di yaumil akhir. Nah sebab itu salawae angkat jemput. Ya ku baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pakai Sayyidina ya, yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Namun makna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cocok matoh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ia mimpai ubaca ya Sayyidina
Nasabak saya masih mengikuti penjelasan mursyid kami. Biasa baca Allahumma salli ala Muhammad nampareng naseng iya jitu Muhammad makai kah? Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad. Ya ko makadamu Allahumma salli ala Muhammad di sekali Muhammad ni kamu satu. Ya pokok makadaku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad manassan nabitah. Dari situ saya selalu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pun tidak salah. Tidak masalah. Kemudian iya rokowan ni sining itu masalawa tata angka malaikat mantara yang katoko kiburu na nabi tatajang untuk menyampaikan setiap kita bersolawat malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tapi angka cik diwenni nasa nabi tade nantara malaikat salawat. Tapi ia mangkalinga langsung inasa nabi itu di malam Senin. Langsung Rasulullah mendengarkan solawat umatnya. Maka siapa yang membacanya, nah nigi baca kasih ratu, nabi tak janci syafaat. Ya kau dia tu lemala ya roh, ambil yang keempat, kega? Ya kau bangi tahu tabali bangi. Napa masalawat ki napa baca donna. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Nigi baca ya nasan nabi sesudah dia mendengarkan azan dan menjawabnya, maka dia juga akan mendapatkan syafaatku kata Nabi. Kaya kapitaw lolonga syafaat tau pure manipisi runtuk nabi tak. Nasabak degaga nipisi runtuk nabi tak diganggu oleh syaitan. Nasabak degaga jing mulai papada-padai rupanna nabi tak. Karena jin yang sama dengan Rasulullah mukanya orang napasallangi nabi tak. Yan itu yasa jin karin. Jadi ya koman nipiki suruntuk neneta itu mungkin jin karinnya. Boleh jadi. Manipiki suruntuk Nabi Ibrahim mungkin itu adalah jin karin. Tapi kau Nabi tak tidak mungkin. Karena dia sudah Islamkan jin karinnya. Ia tona tu pas sabarang. Ia ampai Nabi tak degaga ajojona. Karena isi bayangan itu jin karin. Makanya Nabi tak tidak ada bayangannya. Hikmahnya kenapa? Dek na melo puang Allah Ta'ala kong katau peja ia jojona Nabi tak. Tidak ada. Makanya semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Jamaah datang ke sini bukan karena penceramah. Bukan juga karena panitia. Tapi jamaah datang ke sini itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Dek gaga jadi pacaramah itu Pak Dek gaga. Hanya karena kecintaan kepada Rasulullah. Nasabak ukumi matuki rupole. Degaga sewa-sewa dia na puluk kunur na nabitta. Yan na tunak na tau pandrite. Likulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka sewa-sewa. Puluk kuy nur na nabitta. Yan na tu ampay ko birasalangi nabitta makadaki. Assalamu alaika ya ababarruh. Ya sangi ababarruh. Ambok na ruwe. Apa ambok na watak kalewe. Yan na tu kolino. Tapi ruh punya bapak. Itulah nurun Muhammad. Ulama dulu mengatakan rahasia. Pak itu kota kali itu bukan serak, angka to nyawa, angka rahasia, maka lagi di jiwa. Kemudian ada juga napas. Ia ko ruwe tak bagi. Yan tu nangka ruh idafi, ruhul kadim, ruhul haya. Ia ko matinro itawe na yakka, itu ruh idafi. Makanya itu to matinro yasang itu mati. Tapi dia hidup. Cuma doanya kan doa mati. Magai karena memang orang tidur itu dianggap mati karena ruhnya sudah diangkat. Tapi ya ko mati tawe lai genggam iruhna. Iya na tu ampai na sunnakan ngi nabi tamak jenne kotomelo matinro. Materu kamaki mate man rasa gitu. Nah nigi tahu angka jenne na mate dilalatinro na maka dari nabi ta maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Iya, itu tahu mau pak ya tu mak jenne enak pematinro. Tapi bagi wanita yang haid tidak boleh. Karena wudu adalah bersuci, sedangkan wanita haid tidak mungkin suci. Nah, jadi maka dapat ya tu koma biasa itu mak jenne nalau matinro. Ya namanya matinro na de nak jenne cia matinro matanah. Ya to si kode nama biasa tahu ya na pura mak jenne cia matinro matanah. Makotiha. Jadi ipak biasa to patu alewe. Padamu ia tu tahu monroy oko sadena pasae sadena onro ropoe. Ia tu ko itu monro de to ni mau ia tu ropoe tu makabok. Padahal okiro monro.
Tapi ia tu tahu silalona yang kanalapa ingat nama pas senasa japa baun nah. Ia tahu oke itu monro deni mau kenapa? Karena hidungnya sudah beradaptasi. Iya. Ini makoto tu. Ya nang kata tu lima ngoto mangase na pamamoto rota pamakalapa ingat nah. Begitu. Jadi orang yang terbiasa dengan keadaan, insya Allah tubuhnya akan beradaptasi. Ya tu ampai tahu pandrita nabita. Bagaimana dia hidup itu luar biasa Pak Bu. Kadang masada rupan na pili na nonriro na sabayero kasoro na nabita palapakaromi pasilapi-lapi na payalik kaya sena. Yan na rononroy matinro. Deje na tinro nabita tu natutuk mi matan na. Apa ya kome matinro nabita de nak jenne tapi nasuroy mak jenne. Makuta na mati say dinaali karamallahu wajahah. Pak Eros say ang gitusan na sabak na nabitang kakamana tambahan na tu. Abu Bakar As-Siddiq nasaba alena patungang peristiwa ni Isra Mi'raj. Iya sang kita patungang. Umar Al-Faruq dari kata purkan. Ya sang purkan mampu membedakan antara halal dengan haram. Maka dia Nabi tabikine angka Nabi nautus upang Allah Ta'ala setelahku. Maka dia akan mengutus Umar. Nasaba sahabatku Umar yang paling tahu tentang halal haram. Onro na sana namonan re anrewe ko de na halala de na melo watan na tarimay. Pasti na luah. Iya. Yan anu masalah. Ciamonro tetap masuk makotiha. Usap pasap pa ibesa waktu tanah-tanangi maka aga doon na Umar. Naisang iwatan na ko anu masalah. Engka tau panrita podanga tapi dia poruntu ya desa na. Maka dia tu Halifa Umar ya na melo manri agagay na baca yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim akapitu. Na pananre iya ko anu makalilyang maso tu. Yan. Tapi de panipa biasa manre nu makalilyang. Iya ko to mabiasa manre nu masalah na mo ibaca kasiratu de to nasu. Nah, maka ibaca kasiratu de na masu mon romana milalang. Iya, jadi ipa biasa to pa. Iya. Jadi itu kongka pada mita mapakyange mapaculi mapacing pakyan na ina yanang ka macarepa tatai makalilyang nasabak mabiasa mapacing yo po ya to tau si jamu masibawa oli gomo eda panomana je lah tu do ciri nama ko mati itu na sanding ya jadi begitu juga dalam kehidupan iya dosa mako to iya ko tau to lima galak meto maki buah dosa nangga biasa mi tapi iya ko tahu deh nampak magala maki buah dosa. Napai anu cek de tetik ni wai matanna. Iya begitu. Begitu juga kehidupan. Kemudian iya ro nabita kata sahabat nabita Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Magai menurut riwayat Sayyidina Ali denang kanitai kemaluan selama hidupnya. Iya. Jadi tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Ya, makanya dikeramatkan wajahnya. Yo puidi namonun nate metu mitai. Onro to na de name makarama. Itu. Jadi situ kuncinya. Jadi itu khususnya. Kemudian iya ro ale malabbina Nabi Muhammad SAW maka di Sayyidina Ali karamallahu wajhah magi uperhatikan ya Rasulullah dia tak jenne ini. Nata surangan maka dia Nabi teh memang Ali. Iya ko iya matinro ututu mi mataku tapi dia napet tu atikku masik kiri lori pong Allah Ta'ala. Iya na deni rule macori Pak. Karena kedudukannya sebagai Rasul. Hatinya terus terjaga. Hanya matanya yang diistirahatkan. Iya ko angka tau melo macori dua empani mina malah sanyarang. Kenri melo lo na dia mabok. Iya. Biasa waktu tanang ko tau pandrita ya Pak. Saya itu kalau ada ulama kadang minta ilmunya. Pak angka guruku saya punya mursyid itu tas si jammi tinro nako waniwi si tengah jammi kosohi. Tapi memang hati-hati betul. Apa namo sandala na nabawel lo masigi pole bolana de na tama ko pakarangan na masigi. O kumiolo na pala na masigi na taro sandala na napamakjulik katama. Beso taneka magi de ni patama sandala enasang iya timbunan na masigi enak pasidaka na tawe makdakke kami okko pala na sandala kuna rewat law bola aku dia pertanggung jawab kang kulo na pong Allah Ta'ala.
Yo pwede na mo asin na masigi bawa torrewa. Enggak. Sandal jenne, sandal wudu na bawa mana na paruri mana lo bolan. Iya, ini ulama kehati-hatian. Ia mana utas selap Pak Bu, angka manasi di riwayat ubaca, maka da angka tahu tertunda tama suruga 500 tahun ngetana gara-gara di palapaka Roma. Apa lawi okko bolana sahabat na manre daging unta, na itona daging unta, na takko angka dagi tasili okko isin na magoroe. Rewa ilaw bolana darat na tahu enola mapasilasu na tolita gale yaro dagingnya lepangnya sepi di palapaka Roma na tena sili kang ngisi. Itu yang menyebabkan tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Maga pai di lase na tayo coba bawang. Lalu kuyolo na pak balu canggorengnya na japu bawang. Iya. Ini yang fatal Pak. Macawi pasai. Upasangi lauka maki mapasa natako angka balu-balu waddingi coba ajak talangi aleta dilarang dalam agama. Namo maka dapat balu waddingi coba dena waddin peko carana ipapala ilimai alena pak jepurangi na pahalala. Yo poidi na pananre na sawi cuka paga padahal macaniro. Lete si matu mak jepu si demeto na mali melo mi manre. Jangan biasakan. Tanya ko pasay bawang, namok ko masigi mak bagi nasi ko ta itawe talay dua. Nakan na to lalanginya tuh. Nakan na. Si di mi halala iyaro tacipi hati-hati ki. Iya na tumatu macipirangi o kosorimonri. Nandray anak tadena melo madeceng. Kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladin. Tungka anu haranget tamako watakalewe api naraka pasusui. Tetap mapetang macarepa. Ajak lalu tapak biasa. Makanya dalam ilmu tasawuf ada dua. Angka yasa halala, angka yasa makbaraka. Iya ko halala anu manasah. Tapi iya sangnya anu makbaraka anu mapacing. Na palin na kangi teway pala halala iya ko na persilah kangi mabaraka. Itu yang perlu kita hati-hati. Makanya ulama sufi itu hati-hati betul. Lepangi warunge manre na waja jolo pura pinawaja na pamanre. Apa aga ko matangangi manre na kadakinan tamate? Kamana sanu haram. Nasabak de panapure waja. Mega toko penra papa boting. Maika. Ya kalau lawi pasai mak balanca maka dami catakmu jolo. Masalah tuh ya tuh. Karena dia bukan utang. Makanya saya tuh jarang makan kalau ke pesta pernikahan. Jarang nggak manre. Nasabah itu bukan piutan. Tanya inrang. Nasabah iya kok inrang. Podangi. Catakan nggak tanggalak seko piwajai. Itu utang. Ya kok makan catakmu jolo. Tidak ada akadnya. Hati-hati ki. Pak Mega makunrai makoro ko kampoku de toko penra de. Masyaallah. Makanja tau penrange makanja. Iya. Hati-hati ke. Jangan biasakan makanan masuk itu tidak jelas. Nasabak naganggu ibadah. Maka daki meloki khusyuk. Na iya sange pacing apa? An-nadhafah, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ini basnas ada. Ya ko makade an-nadhafatu minal iman berarti carepa. Ya ko at-tuhuru satrul iman berarti hakikat. Ya ko at-taskiyah berarti ati. Ya ko as-zakah berarti waramparan. Ya ko angka mak bicara mapacing apa napa mapacitongang. Apa? Carepana waramparangi ipacingi maka daki seka. Carepana ati ipacingi maka daki taskiyah. Makanya maka di taskiyah itu nufus. Iya ko pacinna ati ya naro yasa taskiyona. Iya ko pacinna hakiki ya naro yasang atuhuru. Iya ko pacinna lahirange yasangi an-nadhafah. Paci carepa maka di an-nadhafah. Iya ko hakiki ya natu nakana to pandita. Iya ko purai mu pake mak beli jenekmu aja mu pake mas sempaja. Macarepa ya to. Ya na pura na ipake matito. Goyak-goyak.
Iya. Kaya mega makokoy. Makaraka dia masolam meman ni generasi. Nasabak magay iya biasa sa nampagitay di jalan di tempat mi bergerak tangan. Iya makokoy sa nampagin natay ori na manikedo. Iya. Puncin na manikedo dena na kedo 5 na to 5 ko man tanya olahraga sana ya roh. Negara na ibu-ibu na mega masolang. Iya. Tanya na tau malolo, tau matona. Iya. Mate. Dena yatengi olahraga, tapi iya ro olahraga aja nanya makasolange. Iya. Deni yatengi de agama memerintahkan supaya fisik ini kuat. Tapi aja nama kaleleang. Iya. Olahraga mak golo kide na marigaga. Nanya Pak Golo itu ka arwane mak golo ka aurat na arwane we utu na migang kaposina. Cocok ni. Itu kere. Oko na talapisye. Ya ko arwane makelong, mak jasa masulara lampe, maka kanja, makos tangan. Padahal aurat na cek demi. Sisa na menrek makun reyelah wala kota illa billah. Magi je nang kasulara cek dek mani makan na dena pecu. Itu kere. Iya, ama patasela-sela nanya. Na asera pulo na asera setan na. Ya ko yite ganna ni siratu apa namo idi setato na. Iya, maparingaranganya. Iya nakapang na masu alena pangunut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin, maka yang banyak penduduk surga adalah orang bodoh. Orang tidak pengalaman. Ya naromega isa na surga walaupun hadis ini dianggap hadis dhaif. Magai iya nangka tahu HP na HP kome nih, itu selama. Iya. Nah HP kome degaga TikTok na degaga nun na yan na tumaw pa. De nang kanalo jok kamachon ni makabelo ko tonga itu boleh malauli sulo masigi makura dosana. Iya. Pak galungnya de na siya dosana pak bola na minalaw galungnya na pula na galungnya matak korewat matinro ni makura dosana. Tapi iya idi may Muhammad Rasulullah. Idi na haustase iya na pak madarita ka jenna. Maka dari ya mimatona de namang degaga istighfar khusus ipake masolang. Iya pak galungnya nalo si runtuk galung naga mena itak koro degaga. Iya rewat lo bola naman re matinro di kupura makura dosana. Iya basana aku na pahe macan ne mapasawa ni maga no ko pasawa ang kamana ni setang. No siki ang jadi memang agama memerintahkan menundukkan pandangan. Iya, jadi itu berat sekarang. Makanya upasangi iya ya to ampai kapat tau bodoh mega tama suruh kana sabay kong kagaga na jama na deni sangi de to na kan nai hukum. Maka mamu jama yero maka de wisangi. Maka de larang selama yo postase. Nessa maka masalah ya tapi na jama mana sata maranaka. Pak lai pape uluna maka de ko misang ngupi gau yo po ko tau deni sangi matu pak nitane maka mamu jama ka de wisang kala de na wadi mako ame tu pak disang aku. Ye salama. Ya ji makan jatuh tu tau bodoh pak masih jata masuruga. Iya, kanja. Jadi kemudian rewa kape mangona iya ro nabita kamacin na ki lolongang syafaat na to ya na ro na upudangi duan rupa mo to syafaat na angka syafaat umum ka syafaat khusus angka to syafaat anak makunrai o ko hadesa maka di nabita nanigi tau salai 2 atau telu anak makunrai ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya. Iya di arwane we anak tasabara di. Apa anak makunrai ni? Jadi ya korone mi. Ini dia nak kepala korang nanti tahu panrita. Tapi semua anak tetap mak beres syafaat. Syafaat pahala mi senah. Mas sampajang anak ta malolong atau matoy. Mas sidak kay anak ta malolong atau matoy. Yan riasa pahala syafaat bonus 10 ko anak. Makanya pegai bibi jata aja na tak 2 mi. Ya dia usah pakak ya tu KBB mah kada 2 anak cukup. Aku cik dikiru cik digimpe. Agak meteranong. Nande pegai bi komelomi jaji. Iya. Naya mito na poryoran no nabita pulok ko umak na megana keturunan na. Iya pegai aki buamoy. Mega toja itu tahu nasang aga na ipandrengi aga wajaran ni masikola maje nang kaya rumurusu na iya kewajiban na po ng Allah Ta'ala ko na pajaji atanna pasti natanggu dali na aja tamaselang ang katumanu tak 20 na nochi caman re mana mo na pamenre
Masa mananang kami tahu ki di taci di mana tatalut tahu. No? Maka resolat tu tangga bani. Apalagi tu patasnya, mau pat di lampu nalari toh. Itu, yan naro kapan nasa gurut tapal lalu dale. Iya, maya tu tahu malalu dale pak. Oh deh natanang. Saya sering sampaikan itu. Megat biasa jamaah aku makutanan Pak Ustaz. Magi ro sampajangnya dia di pasipulu bawan. Tapi kasi pasipulu nasa cijan na zaman na yamanang. Iya, batuangan na ako misalnya ko nasubue lay jamamanan niyo ko cijan na magi din na pasipulu ginabita. Ci dinawatto ni onri jamay na daripada panrasa-rasa ki batuangan maloliso. Makadaka ide makuy. Iya ko pakasiwiang na icicangi palawangan na iya romatu madosaki deka pasusun na iya sampajangnya pasusu iya agatilaw na makada okwe diyo cemmeki leteki cemmeki akalima ki cemme lala na sususiwan ni masa mana macarepa iya ayan na to na pak guru ng inabita tapi tanya sampaja bawang ha namojen ne palagadosa istighfar palagadosa lasay palagadosa pak makada itu nabita siya sosiwan ni mi umma ko nakan nalasa semang sitaw dosa na nalagga po ng Allah Ta'ala makanya Imamul Ghazali ko din na malasa lalo na siulang ni teri mitaw iko nalupay po ng Allah Ta'ala iya iyo po di kapang iya na to ulang-ulang malasa tapat tumakan na magabawan niya di puang tapat puang nasalah kang itu magabawan niya padahal baraka na lasay palagadosa baka makada Imam Ahmad bin Hanbal degaga lasa malak daudani kecuali menggigil magering yaitu menggigil tenre nasaba hanya penyakit ini yang tembus ke semua sendi-sendi dan tulang iya. Bayangkan ya Pak jadi syukuruki asam paja sunnah sujud syukur ki ko malasay. Kamu gak sujud syukur ko malasay. Degaga. Ta coba gare kalau dalam tasawuf Pak, kalau coba gare tabali mana ngi gare? Ibali ita mana ngi sisi sabaliknya. Iya kong katau paujaki, ang katau calaki, ang katau petan namajaki, ajak tamacai nasabak magay, iya na tu dalle lopo. Magi na dalle nasabak makkaday na bitta. Orang yang teraniaya itu pintu langit terbuka bisa dia berdoa langsung tembus. Jadi sitongan na ya ko angkat tau aniaya ki nalemi tu hadiah puang Allah Ta'ala supaya tembus si pak dongat tak. Jadi terima kasih ki kong katau paujaki. Coba kira. Kalau dibalik toh, ibalik si wali na mana kita aja nih kita boleh yolo. Pole mondri, yan na to nakada cari hikmah di balik musibah. Betul kan? Dia tu nakada cari hikmah di depan musibah. Di baliknya, imondrin na. Itu kira. Yang kata paujaki, letek mana tu de cina, lokoi di. Kini ite rekening ngamal, pak deh kasih lonjok-lonjok itu tataran pertama, kena paujaki. Dia na letek dosa, de cina mi letek. Napa? Nalamatu dosa tu. Napa ni tak buka tu pintu na lagi supaya kita doa tak langsung tembus. Jadi itu ampai nabi tak ipauja justru dia berdoa. Nasabak fasilitas khusus yaling ko Allah Ta'ala. Ketika engkau teraniaya maka minta langsung karena itu yang tidak ada menghalangi.